Anya laki din! Lakay, kita to'y post ni Leia. Oray nala i-post tinaimas asidada kanilakay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Kabay FB na mo't pag-ipusan na. Awan pakibiyangan no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamat iti adobo ababoy ta i-post ko mat. Tulad mait. Ipakita mat ang akabaulak ti gumatang iti karne. Kan kabaulak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mon samot dahi tabakit. Ay, anya kumamat ti apalak kenkwa na ngay. No anya ti kabaulan na, ay kabaulak mat. Kabaulak pa'y nga artapan na. Nanang, awahaton nyo dahi para kada kayaw. Anya ngay daytoy. Inluto ni Piling nanang, adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo, kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal manin ni Piling itipos ni Leia, iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sidadaliya. Adobo amanok nanang, ngam kayat ngarod ka nung artapan ni Piling. Adamot palpalanggwad ti asawa, mistong. Katanya nga ron nga iti maramidak nanang. Kat na ikasar kumutang, di anong sakong. Tanong mo na matarimaan dyan TV, tanadadahil, bakit? Iso akapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama ano santi saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga ron withdraw iti gatang ta. Bawasan man ang turnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tayo flat screen, tigatangan ta. Tayo sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak ag-withdraw? Wain, kun dumagas kan to mo tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, tasi ka ti agpili. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripom di Piling. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dahi ta. Damot gardo kan Leia akaaruba da kita. Gimatang da iti baro at TV da lakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dahi ta. Mabalin pa imot jay TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel a TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga daurnong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel a TV inton bigat. Nakasukat ka matpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita store? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami ti usarme. Ay kat mabalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano anya ti adda? Kat saan kami mat amangurkurangas nanang? Kayat mo asawan, saan anadadaal ti TV Kayat mo laang ti agpabaro. Uwan nanang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yo. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nananang. Sandak nga isuraw, tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamo ti mangarartapken ka? Ni Leia akaruba Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo, nga agtutulan. Anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay? Kita lakay.
Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Ne, huwag nagpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpost mo't. Itata gimatangak iti flat screen at TV. Gimatang mo't. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladin na kanya. Umapal nga tamot iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kahit naragsakan ta dadakkel TV ta. Ay, permi Amok, nakita lakit din nila yagim matangak mo't iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung kuna na siguro iti panunot na ita, kit agtutulag ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isu na laeng, ti ada kwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong kenkwana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamot at tuladan. Panagriknam lang dayta, nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napigsa ti panagrik nak istong. Ammo, kapaspasikatan nak day dya a babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, kan iti Domingo bakit? Agpasyar ta mammo iti bagyo. Taapay ang nakalagip kang agpasyar. Makapa-stress nga rin ti puro trabaho. Mapanta mammo ag-relax. Mayat sang agpaiso Adam ammo nga agpatpatransyen iti bagyo. Ijay ti pagdagosan ta. Nalaklaka ijay ngam ti ag-hotel ta. Ay na, excited akong lakay. Alangarot bakit? Erubwat mo nagiti kasapulan ta. Adamanin post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon ni Bagyo. San mo ako na amapan gamay? Mapanta Anya? Artapak dagito'y post na. Kita transient laeng tinagdagusan da. Kat anya kumangay no transient. Mapantamat agdagos itinginginaan a hotel ija Bagyo Taipos ko mat tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapay, Stong? Kunak tumit atul tuladen nakdajay apiling. Taapay bakit? Kita nagpost mo't anapanda ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipopost ko. Amangan no atap mo lang bakit? Saan mo lata napanpansinin dagiti ipupos na? Ay mong gayam, mabalintan sa amot ti mangirwar iti motor ta bakit? Kat si kaman lakay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor bakit? Saan na tayo nangina? Katun alakay, jay kabailan laang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Uwan bakit? Saan ta nga ibusin ti urnong ta? Adalat tamot mabati ha? Sigurado nga apalan manen ni piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na. Magmag na kayo mo na, naggapan niya Ay, di taman barangay haul. Ay kat lumugan kayo na, tay dagas kayo dita balayaw. Magmag na kayo kat nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak binigat nga agkumyot. Ay, wad mo't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo na.
Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na magkungarod. Kasapulan na kanungamin iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Day nalakala ang matibrand na ang motor dayjay. Nga mabarin matan dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut kini istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adak kwartayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sana nahulugan tumutlaang. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti among? Basta nanang. Amuyo mo't ajak kayat ti maarartapan. Amummuta basit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugan tan Day takit ta kumaruman ta kinaman nag-aapal mon. Tuladam la amin na makita mi ti karubam. Kasanukat pa si katandak Kat pakabasulan da ba yan no gumatang da iti kayat dagatangan. Ta ibagam apaspasikatan da ka. Ay, talaga apas pa si katandak lakay. Unay kat tigas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamangirwar iti motor. Tay motor anangin ngina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kung naktumot ngamin. Kita lakay, adamat baron ang motor da piling. Nakita, bakit? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon bakit? Sakit na siguro ti kasya. Saan na mabaliwan na itang ugali na? Makapainsulto mo maminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang napanpansinan ti aramidin day ta karuba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tulang ata iti utang, gapo iti aramid ti asawam. Wan nga rod nanang. Marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamot amin akayat ti asawam. Mangrugi ita. Saanan, nanang? Saanan ko na ba? Ata marigrigatan kayo ni ti gastaws. Wan nanang. Kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutan iti motor amin ang sulduming agasawa. Agpanunot mo't nga taitan ti asawam. Makitam ti rigat ti biyag dayta. Malpas tumatlaang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nak maartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol nga artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga rod. Si kakit di ti palangguad Iso ti palangguad. Tultuladag laeng. Ken artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka di. Mga ano saan ta nakabailan agatangan. Saan agim matang iti usarda? Nudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Leia. Anya? Kat anya pelang teraramidam ngay. Nekit anya kay kumati aramidot. Ay, mapangkamot nagpadungpar Katap numartapam, anya. Diyay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakasta ti bagbagam. Kayat mo ka di ang maospitalak. Kasano ka tuladam amin ang makitam kinileya? Itang arod, matulad mo, tinapasama keng kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-hospital ko.
Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Leia. Tano saan ka pa ila sumardeng? Amangan lumapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Wan lakay. Sa pagka, gapuitik naman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladay no saan mo akabailan? Nasaysaya at agbyag asimplay ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman ka ba'y itingkay panang tarabay.